laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseera. amma ba'da, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala on Allahjo waɗɗo ko haana yettireede, yettuɗo hoore muɗum foduɗo se yetti o ɓeyde nemaji makko ɗin e dow meɗen, sen dulli ronki yettude haray lette makko ɗen no satti. kanko Allah wi wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid. nokkugo Allah wi subhanahu wa ta'ala o wi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. ɓaawo ɗum ɗon nde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaaɗo sabu yurmede wonande nde tagore ɓe yettini ko ɓe nelaa kon fof, hay hunde alaa ko nelaaɗo on acci si wonaa ɓe yettini e hoore laaɓal reedu ɓe yettini fof e meɗen. ɓaawo ɗum haray mi salmini on fof salminaango islam, salminaango waddengol giggol e wowondiral hakkundeji julɓe ɓen si ɓe waɗingol wona nelaaɗon yamirno noon saabaɓen yo ɓe sankugol hakkundeji maɓɓe si yo ɓe yiɗidir. haray no andirɗon noon eno wowiri noon e ɗi saayiji ɗo fof haray en fottay ko tumbodiral meɗen ɗo ko radio meɗen laawol kisal. fiyo karamokoɓe meɗen ɓeydi tan en yoga ko annduɗen e fii diina meɗen, ɓe anndintinen e koyen annda fii diina meɗen kan. wono Allah wiri noon fa zakkir fa inna zicra tanfa'ul mu'minin. haray hannde kadi hiɓe wonde e ceernoɓe meɗen tedduɓe woni cheikh Issa Sall. ɓe tawata haray ɓe anndi ko ɓe karamokoɓe meɗen fewndo kadi Allah no moƴƴi e maɓɓe e yurmede makko mawne nden. hiɓe duɗononaɗen sengo Arabie Saoudite, ɓen tori Allah e Allah non ɗo newnanɓe feere timmingol e koɓe seenani kon e hoore cellal e hoore welo welo. ɓe hewtata kadi e hoore jammoƴƴere hara gandal maɓɓe ngal nafa en nafa julɓe ɓen fof ha ila yawmil qiyama. haray ko adi kon meɗen andintina ko woni ko technique ɗo hande kadi ko yumma meɗen Hajja Fatmata ñippi e wondude Mouhammad Aliou e Alpha Oumar e Abdoullahi wonɗo wowrude on ɗo fewndo ɗo. haray meɗen wiya on idi moubarak, meɗen wiya yo Allah hulanɗon jaɓan en dewe meɗen ko waɗɗen kon fof e lewru suumay e ndun, o okka en baraji golleji ko waɗɗen kon e muɗum, o yaafo en palje e bakkatuji ko faggitiren e muɗum. haray ko saɗi moɗon ko tooli kala ko wonɗon heɗorade e adna on, haray ko saɗi ceernoɓe meɗen ɓen e ɓe watta micro on e sookeje maɓɓe inchallahu. yeru o ko Allahu lanɗon newnani ɓe. haray ko ɗum woni ko ɓe yewtata en ɗo. ɓen tori Allah yo Allah lanno okkore nafooreji makuji maɓɓe ɗin fof. haray ustad mi watti micro on e sooke moɗon, mi wi on ko saɗi moɗon ko tooli inchallahu. jama on fof kadi wi on ko saɗi ko tooli. jama on fof kadi no jarni on hino weltani on batte juhudu ko darani ɗon kon. haray golleji moɗon ɗin no iyede yo Allah andi tan on ɓuri ko menen min anditani on kon. haray ko ɗum ɗo wonno ko min hollata inchallah. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillahi arrahmani irrahim. inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. حري يتي جوما تبارك وتعالى سبحانه دوين إسلام دين دوينو إن الدين عند الله الإسلام. o suɓi en enen kadi o waɗi en julɓe, o suɓi en kadi o waɗi en gonɗinɓe mo. min jarnimo kanko jooma tabaraka wa taala suɓaniɗo en suuma e lewru tawata ko hooretendu e nder lebbi 12 giɗin nde o wino inna iddata shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa alsamawati wal ard minha 4 hurum. en yettimo kanko jooma tabaraka wa taala ko suɓi suuma e kon o waɗi ɗum ɗon ko kanko yoɓata nde o wino ka hadithul qudsi as-sawmu li wa ana ajzi bihi. en yettimo kanko tabaraka wa taala e nemaji ko juuri e nder suumaye ɗuɗuɗi hino jeeya e muɗum jemma laylatul qadr nde o wino inna anzalnahu fi laylatil qadr
aya go wi inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundirin in jarni mo kanko tabaraka wa taala in weltanike mo hatinirde e weltagol kono woniri kadi siɗen weltanimo kanko subhanahu wa taala nelugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama hiyo wonu yurmede wonande tagore nden wano wiiri noon wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama yettinindu ɗo yettinandu ha ndu timmi ha o darike makkatal mukarrama e konngol woɓɓe sahabaɓe e guluji jeenayo woɓɓe ni guluji sappo e goho o wi'i wondema ala hal ballagtu yalli mi yettini qalu naam ballagta hini a yettini o wi allahumma ashhad allah wonu seede haray noon en yetti allahu tabaraka wa taala en juuli en elaɗo makko muhammadin sallllahu alayhi wa sallama ɓaawo ɗum ɗon musidɓe julɓe tedduɓe koyo en anndu wondema oɗo suumaye o feƴƴi kono ko jooma tabaraka wa taala wonnoɗo koro wonano e rewede ka nder suumaye on ko on kadi woni ha joni e ɗiya lebbi heddiɗi yen anndu ko suumaye hucciti haray jon suumaye kañum hino wooda ko ɗum wanno seydina aboubacrin siddiq radiallahu anhu o wino sahaba ɓe ɓay nelaɗo timmi ka nder chambre o naati tawi nelaɗo sala muɗum on hino ka balaje nene aicha radiallahu anha o naatidi e gueɗal makko o seydina abdourrahman ibni abi bacrin siddiq ɓe ɓanti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wallinimo ka danki nene aicha yalti o hewtuno ka yaasi o wi man kana yabudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata kala laatinoɗo no rewde muhammadu muhammadu maayi wa man kana yabudu llaha fallahu hayyun la yamutu kala laatinoɗo hino rewde allahu jomiraɗo on awade jooma ko wuruɗomo mayata seydna omar bun alkhatabi radiallahu anhu wi adiɗo wolandemo ɗum ɗo o taƴaymo leggal dande kono le seydina aboubacrin siddiq jangganimo aya mo tawata ko mo andi afa in mata aw kutilan kalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yaburra allaha shay'a wa sayajzi llahu shakirin seydna omar bun alkhatabi wi wo asikkay ko hande goo woni komi fuɗɗi nande ngal ɗo ayawal o suwi o jicci ka leydi o tawi ko qur'ana yewta yeddode ala muhammad sallllahu alayhi wa sallam maayi ko haqiqa on noon jooma tabaraka wa taala kanko himo wooda idan haray hiɗen haani rewde allahu joomiraɗo on tabaraka wa taala wona wonnoɗen mo e rewirde noon e nder suumaye on ko ɗum ɗon woni ko ɓeydata kulol allah ngol e tabital ngal kañumma e hollugol wondema enele on tigi no mari tamaw sembuɗo jaɓanede golle makko ɗen nde wonno allah joomiraɗo wi ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun bela jo on hulay rento ɗon yakayo si on tigi hoori suumaye on o tabitiye ɗum ɗon haray oɗo himo andi tun o heɓay kulol allah subhanahu wa taala o heɓay deƴere koytiri no huliri allah o kadi o ɓadori kanko rabbu samawati wal ard haray noon hiɗen andi suumaye on feƴƴi hono ha joni dewe goo kadi hino heddi ɗaɓɓirɗe baraji hino jeeya e muɗum jeego juldandu hino jeeya e muɗum tenen e alhamisa horugol ɗum hino jeeya e muɗum 13 14 15 lewru bee hino jeeya e muɗum e ñande arafa dara haray ɗum ɗo fof ko nemaji hikkitiɗon noon hande kadi hajju hikkitiɗon umra hikkitiɗon zakka hikkitiɗon sadakaji ko neɗɗanke on waɗata hikkitiɗon juulugol jemma wona allah jomiraɗo on tabaraka wa taala wiiri tatajafa junubuhum anil madaji'i fabbe maɓɓe ɗen no immo pottito danɗe ɗen sabu rewgol allahu subhanahu wa taala jemma allah jomiraɗo wi nokku goo inna rabbaka yalamu annaka taqumu adana min thuluthay llayli nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar allahu jomiraɗo hino andi am muhammad sallllahu alayhi wa sallama a immoto jemma juulugol hono woniri kadi sahabaɓe heddiɓe ɓen kadi siɓe tawtude ma ɗum ɗon immorde gonɗinɗe jooma tabaraka wa taala eno jeeya e alamandeji neɗɗo gonɗinɗo neɗɗo immotoɗo jemma juulugol o ɗaɓɓita rewgol allahu subhanahu wa taala
o wulla e yeeso oɗo o jicco e yeeso makko o tuuba e zunubaji makko ɗin o landomo o koramo ɓaawo kanko Allah jomiraɗo on nelaɗo sallam fillike makko wondema haray Allah hino hersa nde jiyaɗo makko on jiccoto yeeso makko towna juɗɗen haalɗe feewa landomo goɗɗum o jippina ɓe waɗa liberton goɗɗum Allah hino hersa ɗum ɗon e jiyaɗo makko on ko noon woniri kadi Allah jomiraɗo on kanko wiyotore o okkay wa id ta'addana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid son jarnimo o ɓeydanayi o ko noon woniri kadi son torike kadi o okkay kadi qul ud'uni astajib lakum wiwɓe yoɓe noddu Allah subhanahu wa ta'ala o jaaboto tuma nodda o jaaboto ko ɗum waɗi si o pottini nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hakkunde makko e jiyaɗo on o wiwota ɗaɓɓu ƴanngal fewtan mintoroɗalan nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid hay ngol karamoɗowol makko ngol o yarirta ndiyam meɗen ɓaɗimo ɓuri ngol ɗon karamoɗowol makko ka nder dande makko haray ko hakken ko tawi allahu subhanahu wa taala hino ɓaɗimo yilti o wii ida sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun si jiyaɓe am ɓe landikema fi an mimmiɗo ɓaɗi o wi aali wi'uɓe mimmiɗo ɓaɗi o wi ida sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun o wi miɗo ɓaɗi o wi aali wi'uɓe miɗo ɓaɗi idan ɗum ɗon holli wondema ƴanngal wo ala hakkunde allah subhanahu wa taala e jiyaɗo makkon si o tinnike o torike mo ko ɗum waɗi o wi e fi sima mana noone e ko andira ɗum annaba ɓen ko yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in hiɓe torotono min sanga ka yaaji o e sanga ka sattende o sanga ka weli o sanga ka metti o sanga ka hoyi o sanga ka satti o ko ɗum wanno ɓani annabi ayyuba moɗama ka nder lingi o inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina allah wi nokku goo si tawno hara o laata nokkimo noddude men adi hande so noddino men hande men nototako mo lawla an kana min almusabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun so laata nokki tubaynoɗo rutto adi hande awa men yaltintano mo ɗo ko ɗo o ñiiɓayno ka nder reedu lingi ngi ha darngal ngal daro idan musidɓe julɓe yen anndu dewe ɗen hino heddi ha joni wona e nder suumaye on tun haray noon yen anndu jeego juldandu hino fewnditi yimɓe ɓe yoɓe tinno ɓe rewa allahu subhanahu wa ta'ala ɓe hoorana allahu tabaraka wa ta'ala oɗo jeego juldandu mi wonno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki man soma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambihi kala horuɗo suumaye wondude gonɗinal kañumma e tamaw yoɓoyeede ñandiral ngal haray o yaafante dunubaji makko ɗin nelaɗo maki nokku goo man qama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambihi kala dariɗo naafi e nder suumaye o ɗuɗɗini julde haray o yaafante dunubaji makko feƴƴuɗi ɗin ɓe yiltiɓe wi man soma ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami dahri kala horuɗo suumaye watti ɗon jeego juldandu haray himo wa'i wa horuɗo hitande nden nde fof mayre karamakoɓe calculoɓe ɓe mbayɓe calculi balɗe capanɗe tati suumaye on ɓe watti ɗon sappo juldanduje ɗen ɓayɓe calculi ɗum ɓe tawi ko balɗe temeɗɗe tati e ko fawi ɗum ko embere ñalaɗe hitande nde idan haray musidɓe julɓe tedduɓe neɗɗo on no hani wakkilade rewa allah subhanahu wa ta'ala o ɗuɗɗina juulugol ngol wondude yankinare goɗɗo goo landino nelaɗo sa sallam woni seydina Sa'd ibn Abi Waqqas o wi nelaɗo toranolan allah jomiraɗo on tabaraka taala hara en hoddoyay ka aljannaji yawmal qiyama nelaɗo maaki wallitorolan ɗuɗɗugol juulugol joni noon kadi korka kan allah subhanahu wa taala wi ko min woni ko yoɓata ka malaikajo o yoɓatama ɗum ɗon o wi golle bani adama ɗen fof ko kanko jeyi si wona korka kan o wi kanɗon ko min jeyi ko min yoɓata ka idan haray holli wondema neɗɗon no hani tinnade
o rewa Allah subhanahu wa ta'ala o horanamo o wattora ɗeɗo jeego juldanduji nder ton fii o heɓu ɗiɗo baraji mawnuɗi yen andu allahu jomiraɗon tabaraka ta'ala hino hoddirani annabaɓe feƴƴunoɓe ɓen duuɓi juutugol moƴƴa o hoddirani en enen duuɓi ɗi raɓɓiɗugol haa feƴƴita tawa ko yeru segondu woɓɓe maɓɓe ko wurayno fayda ko ɗuureten enen waɗi noon annabi nuhu kanko yeru ko noddi ka yimɓe makko kon yeru ko noddi kon tun o waajiɓe fiyo ɓe ar e nder l'islamu on ko duuɓi 950 duuɓi 950 e riwayaji goo annabi nuhu wuri duuɓi wulure e duuɓi 16 woɓɓe wi duuɓi wulure e ko fawi wano nogay e goɗɗum woɓɓe calcule gila ka o lesi laana kan ɗon heɓi ka ndiyam ɗam ɓeeɓi ɗon heɓi ɗon haa o mayde woɓɓe calcule adi o fuɗɗade noddugol haa ka o noddi ɗon woɓɓe calcule gilandema ka o fuɗɗi noddugol ɗon haa ka o hatti noddugol ɗon e ɓaawo o jibineede ɗo e o fuɗɗade noddugol ngol ɓe calcule ɗiɗo fof ɓe tawi hino fawi e wulure ko annabi nuhu wonno ko wuri kon kono ko tabiti ko noddi e mum kon ko duuɓi 950 ko ɗum Allah wi labitha fihim alfa sanatin illa 50 ama o wuridi e maɓɓe o ñiiɓidi e maɓɓe duuɓi 950 miɗan himo noddude ɓe Allah kono noon enen ko honɗum e change marɗen enen en alano ɗiɗo duuɓi juutugol wano ɗi duuɓi wurgol duuɓi 400 duuɓi 500 wano fir'auna o wuri duuɓi 400 wano nene Aisha radiallahu anha fillori noon allahu alam bi sihhatil hadith joni noon kono enen Allah raɓɓinɗinan en duuɓi ɗi wano nelaɗo sallam makiri noon min mofte an ɗen gurdam maɓɓe ɗan ko hakkunde 50 e 50 mo heɓi ko fawi e dow 50 on haray ko bonus o heɓi ko andanɗa hoore ma ɗum ɗo o wurtiɗo ngokkunni kono na ha o muutoyto ha feƴƴita hayso timmini temedere nden a tawa e fayda o haajitortake hande kadi sina ɗum galiban on tigi mayay ka o heɓi duuɓi 60 hakkunde ɗon e 50 kono e hoore ko duuɓi men ɗin enen fanɗi kon Allah udditani en dambuɗe goo heewuɗe ka wawete mooɓirde baraji si tawno hara hiɗen anduno si tawno hara hiɗen wakkilino hino jeeya e ɗin ɗon jeego juldandu iden haray on tigi no hani wakkilade ɗo o dadito o wakkilo o hoora ɗe jeego juldanduje musidɓe julɓe tedduɓe ko honde say ɗeɗo fuɗɗoto haray ɗeɗo hino fuɗɗo gila bimbi julde suumaye ko fi hon ɗum noon ñande julde hooretake yahrumu sawma yawma al eid no harmi horugol ñalande iidi ko ɗum waɗi sinalalah sallam maaki e horugol mongo ko ñande on fof horuɗon iidi mon on ko ñande on iiduɗon on fof tawi ɓe yiltiɓe wi wo iidi on ko yawmu aklin wa shurbin wa dhicrillah ñalande iidi ko ñamugol yara janto inde Allah jomiraɗo on tabaraka taala idan wona ñalande horugol few joni noon si tawi woni waɗi yaha ara va et vient enen ko honde tawi woni julde ko kaari en yii ko enen hooriduno en juuliday ka en juulidata on iskaliya ari jiɓayeɗon ari ko honto sortorten e muɗum cheikh mouhammad ibn salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala hiɓe maaki woyo on tigi jentito ligue islamique leydi muɗum ndin waɗaɓe ɓen ko halfina diina kam e nder leydi moɗon ndin kala ka wawuɗon wonde ko ɓen ɗon woni ko jentitoto ɗon si ɓen ɗon wi janngo ko yoyin juulu haray ko yoyin juulu juuliden e maɓɓe juuliden e jama on si tawi woni goɗɗo no ton mo jaɓaali juulugol ɗum haray si tawi bakka to ari ko kanko hewtata ko waɗi noon rasul sa sallam maaki yen ɗofto ɓeeɗo Allah jomiraɗon tabaraka wa taala kadi ko noon wiiri yen ɗofto yimɓe halfinaɓe fiyakuuji meɗen ɗi atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum ɗofte Allah e nelaɗo makko on e jomiraɓe fiyakuuji moɗon ɗin kamawɓe meɗen ɓen fuuta ko finɗen tawɗen ko ɓe wiyata ko diina e dawla idan jakayo ɓe yejjitali fii almami ɓen ɓe yejjitali fii
karamokoɓe ɓen ɓe yejjitaali fii heftuɓe fii diina meɗen kan ko noon woniri kadi ɓe haykaali ɓe yejjitaali ɓe wikkaaki yimɓe laamiiɓe en ɓe waɗi yo leydi ndin ɓuttu fii haa waawe rewde Allah idan ko ɗum ɗon finɗen tawde ko ɗum ɗon haanɗen kadi respectude ko ɗum kadi qur'an nde wii ko diina kan e dawla on mana kippuɓe ɓen fii fiyaake ɓuttu leydi ndin haa yimɓe ɓe waawa rewde Allah e jannga diina maɓɓe kan e yimɓe wonɓe jannude kaa ɗo diina yamira ko moƴƴi haɗa ko ɗum idan haray si ɓeeɗo wii yo juule haray ko nden ñannde woni juldere mooɗon nden ñaamu yara ɗi faljerono toon koye maɓɓe kamɓe yanata hiɗen toriile Allah wota ɓe falju kamɓe sabu ko kamɓe woni ko ardi en haa yiw goonga idan haray jeego juldanduuje ɗen ko onde tawde fuɗɗotoo ko gila bindi julde on tigi sino faala imo waawi ɗe hoorude global ko jokkindira ɗe jeegoo noon ɗe fof o lanna ɗe o ɓortode wootere si tawii himo faala himo waawi hoorude balɗe ɗiɗi o fowto balɗe ɗiɗi o fowto balɗe ɗiɗi o fowto o lanna si tawii himo faala himo wowno hoorude tenen e alhamisa mo waawi anniyaade ɗon o hoora tenen e alhamisa haray mo anniyi kadi hoorugol ɗen jeegoo juldaanduuje o waɗa ka yontene aranere tenen e alhamisa o heɓa ɗe ɗon ɗe ɗiɗino o heɓa tenen e alhamisa on baraji muɗum o heɓa baraji jeegoo juldaandu on o hoori ɗiɗi ka ɗa kañum kadi o hoora kadi tawi tenen e alhamisa goo kadi ari o hoora tawi tenen e alhamisa goo kadi ari o hoora tawi tenen e alhamisa goo kadi ari o hoora si ɗe hawrondiri ɗe nayi e nder lewru ndun o heɓay ɗon jeegoo juldaanduuje ɗen ɗon o ɓortike o heɓi tenen alhamisa o heɓi jeegoo juldaandu ko ndo woni haada fof jooni noon si on tigi no faalaa kadi ko wootere o hoorata o fowto o hooroya wootere o fowto o hooroya wootere o fowto importance on ko yo eto haa o heɓa jeegooje ɗen ka nder juldaandu jooni noon haray si tawii noon goɗɗo hoori wootere maaɗe ɗiɗi maaɗe tati o deƴƴitii ɗon o continue ñaamugol haa juldaandu feƴƴii o wattoyaali ɗe yettati haray baraaji ko hoori kon o heɓay baraaji ɗum ɗon kono o heɓataa baraaji jogiiɗo jeegoo juldaandu ko fii hon ɗum wiyano ko jeegoo juldaandu o hoori tati kono noon kadi ɓay Allah yeebataa golle golluɗo on inna allaha la yudiu amala amilin minkum min zakarin aw unsa Allah yeebataa golle golluɗo e mooɗon onon gonɗinɓe Allah wonɓe gollude ɓen hina gorko wonaa sonnaajo tawi ko hoori kon o yoɓete ɗum kono noon ko hooraali kon haray o heɓataa baraaji on ɗon wa o hooruɓe jeegooje ɗen ɗaa o timmini ɗe haray kadi arti e muɗum on tigi si tawii woni himo marno intention o fiɗii anniye mi hoora e jeegooje ɗen haa ɗe timma o heɓoyi e ndeer muɗum nawnaare o nawni o waalite o wawtaali hoorugol ɗeeɗaa heddiiɗe o heɓay baraaji ɗum ɗon sabu yurmeende Allah ko fii himo fiɓunoo anniye o hoorayɗe ɗe fof koni Allah hoddiranaali mo waawgol hoorugol ɗe o gayna jooni noon yalli haray ɗeeɗo si tawii on tigi acciiɗe ɗo haray o yoɓoyayɗe e lebbi heddiiɗi ɗin o woya o yoɓataaɗe e lebbi heddiiɗi ɗin ko fii ko korka sunna naa ko waɗɗii idan haray o yoɓataaɗe ɓaatum o jooɗi keɗon haa ɗen ɗon laawike ara yannde kadi o yoɓataaɗe e lebbi go'o jooni noon masala no arde ɗon si tawii noon hawrii neɗɗanke on hariimo nawni e ndeer suuma e on maa mo heɓi ella ko haɗata mo hoorugol hino jeyaa e yimɓe yamiraaɓe ñaamugol yara e ndeer suuma e on sonnaajo fiiliiɗo maanaa sonnaajo wonɗo e wuppude oɗo no yamiraa yo ñaamoo yara kono woniri sonnaajo ɓesuɗo maanaa sonnaajo jibinɗo mo laaɓaali kono woniri aadenjo nawnuɗo maa ɗum aadenjo wonɗo e voyage maa ɗum sowiiɗo mo waawataa hooridude e reedu mum ndun maa wonɗo e muyninde mo waawataa hooridude e ko woni e muyninde kon maa ɗum nayeejo kodu hattinirɗo e nawyugol mo tawata waawataa wonde e ɓaawo ñaametee maa ɗum nawnuɗo nawnaare tawaynde go'o e yaadataa e korka toɓɓere ɗimmere nden tawde hara nawnaare nden sellata oɗo etane o ñaama o yara ɓeeɗo yimɓe ɓe lintuɓen ɗo si gooto e ɓeeɗo heɓii ngantu
ronkugol horugol suumaye suumaye on maaya nganto on iwa tawa joni o waaway horude jon noon himo mari ko duwa yoɓɓude pullo futa no wiya ala ko fandimo ñawli joni mo duwa yoɓɓude suumaye mo ñawlino kono noon kadi jeego juldandu ino présenti joni ko honɗum emo woni ko haani adorde karamo koɓe wi ɓe fecciɗo pecce ɗiɗi woɓɓe goo yaari wondema ko yo yoɓu ñamande makko nde ñawli nden ha nde lanna hay so tawi nde ƴetti juldandu ndun ndu fop misal hara o horano suumaye hay batte fayda o ƴetta noon juldandu ndu ñogue o horano ndu fof mayɗum joni ko honno gerdata jeego juldanduje ɗen karamo koɓe goo wi hay sika ka sabbordu donkin himo wawi horugol ɗon jeego juldanduje ɗen ɓaawo ko honɗum haɗimo horugol jeego juldanduje ɗen ka nder juldandu ko ɓay tawi himo ñawli himo yoɓude nden ɗon ñamani hombo wi ɗum ɗo ko cheikh mouhammad ibn salih al uthaymin rahimahullahu taala wana samahatu cheikh abdoulaziz ibne abdillah ibn baz e cheikh mouhammad ibn salih al uthaymin rahimahumallah ɓeɗo ɓe jaɓali yo goɗɗo adoro jeego juldanduje ɗen sakkitora ñamande mum nden ɓe jaɓali ɗum ɗo kamɓe ko ɓe wi woyo on tigi yoɓu ko ñawli kon taho ha o gayna few hande kadi noon o aroya noon o hoora jeego juldanduje ɗen e nder ko heddi kon e lewru juldandu si tawi hawrile ñamande makko nden ƴetti juldandu fof ala sabilil misal suumaye on o hoorali mo few joni noon ara fuɗɗo go'o juldandu o hoora ha juldandu wona capantati ayi o yoɓi suumaye on o fof kono noon jeego juldandu o yeehi ɗo o cheikh mouhammad ibn salih al uthaymin kamɓe ɓe makin ella ala nde o hooroytaɗe ka nder sabbordu donki sellay ɓe wi sabu ko nganto waɗi ha tawi o wawali horude ɗe ka nder juldandu tawi kadi ko ngantu jaɓiniɗo fayi karamo koɓe goo wi o woy no sella few ka on tigi adora jeego juldanduje ɗen o hoora ɗen ɗon taho o hoora ɗe ha ɗe lanna fi hon ɗum ko par ce que ɗe laawoto si ɗe laawite wataɗe retrapude wataɗe henditade o ala ka o yoɓa ɗe ɓe addi dalilu ɓe wi ɓaawo nene aicha radiallahu taala anha nennitayno yoɓugol ñamande muɗum suumaye nden ha ka sabbordu suumaye wondu e arde joni noon ko honde sa nene aicha waɗi ɗum ko e zamanu ka tawi rasulu sallllahu alayhi wa sallam hino wooda koye tawde nelaɗo ɓe waɗi ɗum nelaɗo wiyaaliɓe o woye aicha yawno yoɓugol ñamande suumaye nde ɓe wiyaaliɓe kadi o woye aicha wota nennitu ɗum ɗo ha sabbordu suumaye ɓe wiyaali ɗum sa joni noon ɓe wiyaali ɗum inan no holli wondema ino sella ka on tigi nennita ñamande muɗum nde yoɓoygol nde yeeso joni noon ɓaawo jeego juldande on kañum habbotako ɗum ɗon ɓe wi moodi gollu jeego juldande on si gasi on tuma noon yoɓoya ñamande ma nden ɓeeɗa karamo ko ɓe wiwɓe wondema sellataka on tigi adora jeego juldande on bal yo ador ñamande makko nden ɓen ɗon addi dalilu on ɓe wii ko konngol ngol nelaaɗo yewtingol goye men faami nelaaɗo wii man sooma ramadana tumma atba'ahu sittan min shawwal joni noon ɓay nelaaɗo maki man sooma ramadana hooruɗo lewru suumaye waawetaake wiyeede goɗɗo hoori suumaye siwna tuma hoori ɗo haa ndulanni ko ɗum ɗon woni faamu bidalil no woodi goɗɗum ko deƴƴa e konngol nelaaɗo sa sallama ngol ko yewtaaka ka nelaaɗo wiino ɗon man sooma ramadana tumma atba'ahu sittan min shawwal wiigol makko man sooma ramadana ay kon ɗum deƴƴa ɗon ko heddi ko wowlaaka kon ko wiigol kaamilan
laawol kisal mo hoori suumaye ndu fof konngol ndu fof on woni wowlaaka wo ko honɗum haɗi ngol ɗo wowle ko ɓaawo haqqille fof no jaɓi wondema si wiyaama tun e honno wiyete kaari hoori suumaye c'est à dire o hoorindu ndu fof ko ɗum ɗo woni ko faandaa ko idan haton jinaaka nelaaɗo wiya mo hoori suumaye ndu fof ɓe wi tum mo hoori suumaye jooni noon ka faamu amen ɗo haray ko tuma on tii gaydi suumaye wo si sellanamo kaw hoora jeego juddando bina an ala dalik mahagol e dow ɗum ɗon wawata marsande mo fes ka o wawa hoorude jeego juldanduje ɗen o gaynali yoɓude ko ñawli ko ɓeeɗa kadi wi joni si tawno hara num ko mubadara tum fil qadai fi qadai siyami ramadan hara ko yeccagol yoɓugol ngol hada huwa al awla ko ɗum ɓurno moƴƴude si tawno ko ɗum wonno ko ɓuri moƴƴude nelaaɗo sa sallam tindinayno ɗum Aisha ɓe wawatano yiide ɗum ɗon ɓe annda Aisha kañum no nennitude yoɓugol ngol haa ka sabborde suuma e wonde e arde ɓe ɗon kamo yamirde yo yacco idan haray kadi ka dambugal usul dambugal no woodi ɓeyna o ngal ɗo dewal ko babun mo wasta ɗum ɗo no yanña ɓaɗo ɓeyna ngal ɗo ko babun mo bayyak ɗum ɗo ko dambugal faaɗinangal mana no dotta wiwgol yoɓugol suumaye on ƴettay tan no juuti no yaaji par ce que ko gilande makka suumaye on maayi ɗon ilande makka juldandu haa hewtoy e sabborde suumaye wonde e arde ndum lebbi 10 ma 15 hakkunde ɗo on fof on tigi no waawi yoɓude ñamande mum nden isan jooni ɓay ko babun mo wasta dambugal ngal hino yaaji fii ka yoɓugol haray noon si eɓɓindirama ka yoɓugol eɓɓindirama e yoɓugol e hoorugol jeego juldandu on wiyete jeego juldandu on ko babu mo bayyakun wiyete jeego juldandu on ko dambugal faaɗinangal e muɗum dewal ngal fii hon ɗum nde tawno kaka nder juldandu tun wawata waɗude ngal ɗo dewal mana jeego juldandu on kaka nder juldandu tun wawata waɗude bidalil nelaaɗo dotti wi'i man sooma ramadana thumma atba'ahu 6 iwi min shawwal on tuma ɓe jokkintini min shawwal wiwgol maɓɓe e nder juldandu ɗum holli wondema jeego juldandu on marasata si wonaka nder juldandu tun ɓeɗa karama ko ɓe wi ɗum inan haray deba on ɗiɗi hakkudeji maɓɓe ɗo moƴƴa noon ko hombo e maɓɓe ɓuri marde ko jicci ko wondema joni ko adorgol ñamande nden kaa ko adorgol on no wiyete ɗuma o iɗen haray kawlul wasaf konngol hakkunde wongol ko wawata ƴawnudema e iskaliya ko ƴawnete e soñja e jiɓa e fii jeego juldandu on e yoɓugol ñamande muɗum nden ko honɗum e muɗum mi adorta ko ƴawnete e ɗum ɗon kon ko ɗum ɗo honɗum woni ɗum fuɗɗoɗa hoorugol ko ñawliɗa kon hoora ɗum ɗon haa gasa on tuma ara waɗa jeego juldanduje maɗen si tawi ñamande ma nden ƴettata jeego juldandu ndu fof si tawi ko ñawliɗa kon si a yoɓi ɗum ɗon luttoyay e nder julda joni noon si tawi woni an neɗɗon hiɗa ñawli kono hara ñamande nde ñawliɗa nden nde ƴettata honno wiyete juldandu ndu fof ɗum hara ella ala nde hoorata ñamande ma nden adoroɗa nden ɗon sa gayni ñamande ma nden on tuma watta ɗon jeego juldandu ɗo haray a ɓortike e jiɓɓaye nde yewtere yande hakkunde karama koɗɗen ɗo si tawi woni ɗum ɗon wawata tawi ko ñawliɗa kon ƴetta jeego juldandu ndu ɗon no ƴetta juldandu ndu fof mayru haray hiɗa wawi adorde jeego juldanduje laawotoɗe ɗen on tuma noon addoya honno wiyete ñamande ma nden sabuna ka dambugal usul hiɓe jaɓi wondema neɗɗanke on si tawi woni dewal ngal ko yanñangal tan muɗum on no yanña heno juuti raɓɓinɗinaka faaɗinaka dottaka nokku ngotum haray nde on tigi nennata haa ka o tawata ɗo o himo fellitani hoore makko waway wadde dewal ngal ɗo hara o ratali ngal
misal joni wiya yo yonti yoɓɓu suuma e makko ko ñawli ko tawi gilandema ka juldandu haa ka sabborde suuma e hakkundere ɗon nden fof hiɗa wawi yoɓɓude suuma e ma idan si tawi woni on tigi no fellitani hoore makko mo mari yaqin mo mari pellital mo fiɓi mo hooli wondema o jooɗota ko ɗon haa suumayeru ndu ya ara tawa mo hara o hoorali ñamande makko nden ella ala nde o nennitata ñamande ɓayi aray on tuma sellanaymo ka o waɗa jeego juldanduje ɗen o adora ɗen ɗon on tuma o artoya o waɗa e ñamande makko nde musidɓe julɓe tedduɓe haray noon ko wasiyoto ɗen on tigi mo haani wakkilade e muɗum haray miɗo tori yaafuye seeɗani min waɗa feere min juula geeƴe si min gayni mi artay jooni inchallahu taala kasi ustad allah wala musidɓe julɓe harayla yaafini seeɗani tun si min juuli geeƴe tun mi artay jooni inchallahu on tuma continue gokkun jama on posoya question ji mum ɗin inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe no ɓe heɗitade en fewndo ko radio lawol kisal e haray on fof hiɗo weltana hiɗen jarna nani ɗon noon haray karamokoɓe meɗen ɓenɗo seenade juuloygol inchallah haray jama on no wawi ɓattagol wonta ɗon nden inchallah haray ɓe seenoto jooni haray miɗa wiya on miɗa yaafini fota ɓaaray sahaji ɗin no ɓurdi haray ko ɗum ɗo woni toon miɗa wiyano assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu haray wiɗen neɗɗante on fii yo waaw ƴewgol e iskaliya e oɗo soñdia e jiɓa e ko wawata yaltinde ɗum ɗon haray koyo adoro no wiyete yoɓugol ko ñawli kon so tawi hawri ko ñawli kon ƴettata juldandu ndun ndu fof mayru o hoora ɗum ɗon o gayna on tuma o watta jeego juldanduje ɗen ɗon o heɓa baraji ɗin fof nde wotere si tawi woni ko yoɓata kon ƴetta juldandu ndu fof ɗum haɗay ellala nde o adorta jeego juldanduje ɗen o sakkitoroya yoɓugol ngol sabu nde tawno fii yoɓugol ngol hino yaajina jeego juldanduje ɗen noon ɗe wawata marsude si wona e nder juldandu tun fina e konngol cheikhul usaymin rahimahullahu taala kanko wiwɗo si tawi woni yoɓete tawi woni ko yoɓata kon suuma e on ƴetta juldandu ndu fof ella ala nde o hooroyta jeego juldanduje ɗen ka sabbordu donki kono ɗum ɗo ko ijtihadu minhu rahimahullahu taala si tawi woni ko tinnare cheikhul usaymin rahimahullahu taala tawa dalilu arɗo minan nusus ara ko jeyaɗo e qur'an ma ɗum e hadis si tawi ɗum ɗon arali tawi hadis no ari tawi hadis on no selli hadis on no waali ɗon haray ko hadis on arite ñaawirede idi feere goɗɗo go'o immorde karama koɗɗe jooni noon hadis no woodi wiwɗo wondema onti ko yo huwu ɗum ɗo ka nder jeego juldandu o wi man soma ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal nelaɗo maki min shawwal hada awala wal amru thani hunde ɗimmere nden ko tawi kon jolali e nususuji ɗi morde hadiseje wondema goɗɗo no yoɓoy jeego juldanduje ɗen e nder lewru go'o jolali nokku go'o ko noon woniri kadi joli noon kañum e dalilu selluɗo wondema nene aicha radiallahu anha hiɓe nennitayno yoɓugol maɓɓe ngol haa ka nder sabrul suumari idan ɗum ɗon holli wondema yoɓugol wondema ɗiɗo baraji ko kanko ɗi woni e hootande wona allahu jomiraɗo on tabaraka taala si o waɗi ko nafa makko so tawi o waɗali haray lorrata si wona wonki makko finsi ari lorrugol amma noon jeego juldanduje ɗe musidɓe julɓe tedduɓe wano wirnoɗen noon naane haray ɗe waɗɗaki si on tiino faala o wawi ɗe wadde o heɓa baraji ɗin si o waɗali ɗe o ala ella o nangirtake fi o waɗali no woodi noon woɓɓe kadi innoɓe ma wondema sa waɗi jeego juldandu hikka tawi hari a wowano ɗe horude a fuɗɗikeɗe horude hikka haray ko ya kontin horugol ɗe ha ñande mayɗa a accitataɗe hitande ɓe hitande tuma horuɗa suuma o watta ɗon jeegol juldandu dalilu ala e ɗum ɗo pres ala hay nokkutuka ɗum ɗo windi
ala hay nokku kadum ɗo windi wondema sa fuɗɗike jeego juldandu hikka ko ya kontin horugol ɗe hitande be hitande ha ñande mayda ala ka windi hay nokku idan hiɗen wiya haray on tigi no wawi ɗe horude sayi o faalawo o acca ɗe sayi o faalawo gorko on no hooraɗe ara ɓeygu makko hoora ɓeygu makko no hooraɗe hara kanko gorko on o hoora fayɓe ɓen no hooraɗe hara mawɓeɓen hoora mawɓeɓen no hooraɗe hara fayɓeɓen hoora ɗum ɗo na ijibari na obligatoire na compulsory wiwgol wondema hatman ko matum on tigi hoorare la ko woni noon a lerɗinay jama on e hoorugol ɗe ekkintina kadi ɓeygure maɗa wawɓe hoorugol suumayeɓe ekkintinaɓe hoorugol ɗe fi ha ɓe wowta ɗe ɓe anda ɗe ɓe yiɗa ɗe ɓe wela ɓe ka nder ɓernde maɓɓe fi ha si ɓe hellifoyama ɓe janɗoyi ɓe ƴoƴoyi ɓe wawoya heɓude ɗiɗo baraji sifa anɗi wonɗa e ɗaɓɓude ɗi ellagono ɗon musidɓe julɓe tedduɓe kentini e onon ɓeeɗo sonnaɓe on wonday e jiwɓe moɗon ɓe yaha ha ɓe hellife tawa hiɗon wersidi on yamirtaɓe yoɓe horu lewru suumaye on yamirtaɓe yoɓe waɗu dewe ɗen accordingly no jowira noon joni noon si wono ha feƴƴitoyi oɗo yawo yaweɓe duuɓi 17 duuɓi noogay o okkitiroyama hande kadi o fuɗɗo wersinagol e suumaye tawa o hoorata sa woliyoyna kanko o wotinaka horugol lewru suumaye o wawata horude eɗen haray ko suɓowo o waɗa humere e ɗowtitere e talawasi ɗum ala ka bindi pes oyo horu e few si woni o hellifama alamandeji kelle fuyeɗin siɗi ari e jeeya e muɗum wano andirɗen noon kanko sonnajo on e oɗo fiila e makko bimana wuppugol makko woɓɓe goo no ɓeydi ɗon yaltitugol enɗi ɗin woɓɓe goo kadi waɗali ɗum ɗon nder ton kono noon si tawi leyɗi leynarkikin fuɗi leyɗi laɓordi ndin fuɗi on tigi hoyɗi tike ma ɗum watti ɗon sonnajo on o fiilike aray hande kadi alamandeji kelle fuye ɗin yaltiti e makko fawike mo ko fawi kon yumma makko e ɓen makko si tawi ɗum ɗo yaltitali few ɓayno woodi woɓɓe hara ɓe ala ko wiyete kon onno wiyete leeɓi tawa leeɓi alanaɓe fayda si ɗum ɗo yaltali few so heɓi duuɓi 15 haray hande kadi ko fawi yumma makko e ɓen makko kon fawike mo kanko kadi wona yo jooɗo nder fon ayni toon mo wiyon yo suɓu ino wawa noon wonde goɗɗo wiya joni miɗo jogii jiwum telen kun duuɓi 9 ma ko duuɓi 15 kun helli faama kono tigi tigi kun fanɗi ha feƴƴiti kun pelɗi ha feƴƴiti kun wawata horugol suumay ara ko onno gueɗota koyo hooru seeɗa o fowto o hoora seeɗa o fowto o hoora seeɗa o fowto si feƴƴitoyi o yoɓira ɗeɗe o ñaamiɗa seeɗa seeɗa haade landa kono haray wona yo fijir ronkugol yamirgol ɓiɓɓe makko hellifaaɓe ɓen gollugol dewal ngal no haaniri noon haray musidɓe julɓe tedduɓe nafooreji ɗin no ɗuuɗi dewal ngal no ɗuuɗi ko wawata addude baraji ɗin haray neɗɗankewon koyo o ko laaɓal reedu ɓeygure makko nden duhi ɗon lerɗina ɓeygure muɗum nden jeejaɓe eltaɓe multaɓe hay tawi o heɓi feere o waɗana ɓe nafakaji ko yeɗɗi koɓe ñamata ɓe sullora fiyo ɓe welto ɓernde maɓɓe nde wewlana horugol ɗeɗo jeegoje fi ha ɓe wawa heɓude ɗiɗo baraji o andasimo wadde ɗum ɗon kanko kadi o wawa heɓude e nder muɗum ndeɗo nafoore gan ko ɗum ɗo wonno ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam eltirayno ɓe nguureji muɗum ɗin nelaɗo sa sallam maaki hayrukum li ahlihi wa ana hayrukum li ahli ko ɓuri moƴƴude e moɗon ko ɓurɗo moƴƴade e ɓeygure muɗum nden min noon miɗo moƴƴi e ɓeygure anden ɓuri on onon eɗen haray no jeeya noon e moƴƴagol e ɓeygure muɗum nden ɓe on tigi hollata ɓeygure makko nden diina l'islamu o holla ɓe ko honno ɓe rewirta Allah o holla ɓe ko honno ɓe heɓirta aljanna yawma alqiyama wona Allah jomiraɗo wiiri noon واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة
وكان عند ربه مرضيا. سيدنا إسماعيل عليه السلام الله جميرا دوي جنت في مكة كان دفتر هون وني إنه جانو على ماندي كاليتيجي وجوجينو وكان يأمر أهله بالصلاة ولاتنو يمرينو بينغورا مكة جلدلين والزكاة يتقول زكاة نتيجة مودون كهندو وكان عند ربه مرضيا ولاتنو كويل ترادو يسو جوما. إذن هراي نتون كادي كو يوتينو وفرصة وونكي مكة كين في ريوغول جوما تبارك وتعالى o elta wonki makko kin o elta ɓe ngure makko nden ɓiɓɓe makko worɓe ɓiɓɓe makko suddiɓe e muɗum. Allah jomiraɗo wi walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. ɓen etiɓe wakkili daditi iyoɓe fewiri saabu amen min fewnaɓe e laawi amen ɗin. ayi kadi sukaɓe ɓen ka ashabul kahfi ko Allah jomiraɗo inni koɓe gonɗintaho on tuma noon o ɓeydani ɓe pewal ngal. innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. ɓeɗo ɓe gonɗinno jooma maɓɓe on tuma men ɓeydani ɓe peewal. idan nayo on ti jooɗo tun o wiya min si Allah no windani mi naatugol aljanna mi naatay kono a gollata. si ari ka affaire ɗaɓɓere jawdi ala fotade bimɓe kikkiɗe jemma ñalorma a yaltanay ɗum ɗon ala wiide ɓa Allah no windani mi heɓugol sammilande mi waalo ka suudu mi ɗanoɗi ara ɗi tawanmi ɗon. ɗum ɗon ɗa yaltande si on ɗum waɗi si dewal ngal kan a yaltantangal. idan haray musidɓe julɓe oɗo jeego juldandu ko hunde hittunde hunde teddunde nde neɗɗanke on haani wakkilade moƴƴa moƴƴa o dadito e muɗum o tambito ɗum ɗo o rewa Allah jomiraɗon o laɓɓinanamo dewal ngal o salo kadi waɗugol yiingo e muɗum sabu yiingo ngol no yirbina golle ɗen fof kono ya sallama makiri noon kala ka yiingo ngon futti immorde e gollal yirbinen ngal gollal ɗo. نحن معك أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. فقولي كل بناديكم هلان ينكم وشرك تسوكو باب لندا ما كويت شرك تسوكو نلا معك كيمبو. أي هذا قطن فورا فتلتم وتوتا لندا داموينا. ريوري جيغو جلدان. عند ميجايناي جانغو ميجايناي جانغو من كادي ميجولاي هرا يعني كانكو على هاي فوسكو واتهارا ندونو سود أنيغو. هاي فوس haysi o hooray jeegol juldandu mais yimɓe ɓen annda kanko emo horde jeegol juldandu so falata hato jina woɓɓe goo fillaama no wondi e ɓeygu mum ko yaata duuɓi noogay gorko on immoto jemma juulal sanna jon annda duuɓi noogay kanko emo wondi e moodi makko honno wiyetee o annda moodi makko no horude ñalorma o moƴƴinay nafaka o jonnoran moodi makko yaltida e mum yaa haa tawoya miskino Allah jonna mo ɗon nafaka on feƴƴa o arta kiikiiɗe o alaa e anndude moodi makko alaa e ñaamude ndi soƴƴaari duuɓi noogay ɗum fillaama yimɓe moƴƴuɓe feƴƴinooɓe an kala ko waɗi poren joren kala ko waɗɗaa ko maa tun goɗɗo annda moodi kaari waɗi hunde kaari haray ɓen haani watta ndeylay ɗum ɗo moƴƴa haray ɓaynayi mi jogo on ka liiñi moƴƴa taŋji ɗin goonga ko ɓe wii ko naane leerji ɗin no luutondiri woɓɓe e mooɗon haray ka muɗum jemminii ni moƴƴa menen fewno ɗo ko lagine men woni hen ɗo menen ko 20h54 no dawi kono noon woɓɓe moɗon fewno ɗo ninita ko 23h suti woɓɓe mon hara jemmini moƴƴa kono hara faalaka accitude ligne on no yiɗi gentagol muhadara on ha o gasa haray ɗo faala yondinorde ɗum ɗo yer ko faama ɗo wo si tawi hawrodiri e bindi ɗin ka qur'ana e ka sunna haray koye morde Allah jomiraɗon tabaraka wa taala tawfiq on iwri si tawi faljere ari toon haray ko immorde am min haray noon mi anni yaaki si wona moƴƴingol si faljere ari toon miɗo tori jooma tabaraka taala yo yaafolan o holloya on ko honɗum woni goonga o newnana on jokkugol ɗum ɗon o montananmi faljere nde mi falji nden hara o jaɓaali golliron ɗum ɗon fiwotami ardo on e faljere nden haray noon miɗo jonnita karamokoɓe ɓen konngol ngol ɓe waawa en udditande ligne ji ɗin si tawi no woodi woɓɓe ko haton jini e landitagol haray ko annduɗen ko jaaboɗen ko en annda kon haray bimashiatillahi tabaraka wa taala ma en ruttuɗum e docteur en ɓaawo haray Allah no accidi en e sifa maɓɓe ɗon haray en landitoy to ɓen toon koɓe falteni en wo on tuma inchallahu taala haray en falti jama on ko waɗi noon en jooɗoraali ɗo piihiɗen anndi piiji ɗin ɗi fof majji haray nayi on ti wiw min mi landike Cheikh Sall ko waawali jaabaade en question kun question hunde naa fiihi kum metti fii kono noon a faamay wondema imam Malik ibn Anas
karamo ko be yahaɓe capanɗe jeeɗiɗo irritani no imam Malik ibn Anas wondema himo hani jabagol lande to fuɗɗi jabagol lande nder Madinatul Munawwara kono woɓɓe goo arno landimo lande ɗuɗuɓe ko heɓali ko ɓe ngalɗi moƴƴa ɓe wi ko honɗum waɗi si tawi woni men landike ma wawali jabade ɗum ɗo o wi yiltite ka ɓeygureji moɗo yeeto ɗon ɓe wondema ɗon landi Maliki question ji o wawali jabade haray ɗum ɗon goɗɗo hersirta ɗum ɗon so hersiri ɗum ɗon haray o famali ko jangi kon hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ustaz. Weltanama fota yalla yoɓo joddi muɗum ndi waɗa ko mandake mo moƴƴe yawma la yanfau malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Ñande woni nafata wonki ɓiɗɗo wona jawdi si wona on arduɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala e ɓernde hisunde laaɓunde e bidi e shirku. Haray o waɗana jenti ɓen fof kadi ɓen ɓe Allah manti fi muɗum o wi si ɓe yani konngol ɓe ƴette ko ɓuri ko moƴƴude konngol ngol ɓe gollitira hara o waɗare nge yimɓe ɓe o kambani ɓen o wi si ɓe nani ɓe waɗa e kolli juuɗe maɓɓe ɗin ko noppi maɓɓe ɓe huccita ɓe yaha ɓe wiya ɗum ɗo ko tindi aramɓe ɓe wiya ɗum ɗo ko konnguɗi meereyankeji haray ɗen andintina jama on inchallahu kala haton jimɓe e landagol no ustaji ɓen ceernoɓe meɗen ɓe makiri ɗo ni haray mo wawi wadde étoile 61 ɗum woni star 61 hoodere 60 e fi o waw natude e lande ɗen inchallahu haray ko si tawi no woodi haton jimɓe landagol ga goɗɗum haray ko waɗugol étoile 61 ɗum woni star 61 hoodere 60 haray adi ɗum ɗon inchallah hiɗen lando si tawi yumma meɗen hajja Fatmata ñippi no ɓattiɗo si tawi ɓe mari on sey ko ɓe waɗoya hito haray on sey micro on haray wattude soke maɓɓe inchallah mi uditana ɓe attiɓe senade ɗo woni nene Fatumata Bobo Sall inchallah haray mi uttana ɓe ɗo assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi. On hiire jam hajja nala toon. Alhamdulillah yawan jarama de albarka. Assalamu aleykum ustaze. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ene jambe gure nden no jan juulama jam no hayfi. Yettude Allah ɓe ngori nden yiɗon jam to onon ɓe. Alhamdulillah. Amin komi faala landitaɗe si tawi ko wano etanteɗo ni haranat wawɓe kol haray wano jeego juldanɗon ko honno ka dere koyeɓe etane fayi ɓeɗo ɓe landi wo haray si tawi woni goɗɗo woni ko etanteɗo haray yalli haray si kad ari ka jeego juldandu kadi taw si hara on tigi etante ɗon kadi haray on tigi etantake ka jeego juldandu wano wirnoɗen noon jeego juldandu on ko sunna waɗɗaki ka korkaɗa non ɓaawo o wawata horude mo ñamude himo yarde etugol ngol no waɗɗi e dow makko wano korka kan waɗɗori noon joni noon ɓay tun tawi korka kan o wawata ka horude joni noon ley ɓe wii ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun kala ko wawata timmirde ko waɗɗi kon si wona ɗum haray nden hunde ɗon wonti ko waɗɗi joni noon ɓay suumaye on no waɗɗino kono wata horde joni ittama e hoore makko ɗum ɗon ɓe wimo yo etu etande nden no waɗɗi e makko wano suumaye on waɗɗori no amma noon jeego juldandu ñeɗen ko sunna si on tigi hoori mo mari baraji si tawi o hoorali o nangitirtake joni noon ɓa o nangitirtake si o wawata horugol hay suumaye o waɗɗinaka horugol jeego juldandu joni noon ɓa o waɗɗinaka ɗum o haton jina e etangol jeego juldandu wallahu taala alam ala wawi ɓeydude ɗon gotal en jenti awɗo wawi ɓeydude inchallah wano kadi ɓay ko sunna ɓe innayi kadi so tawi sonnajo no falla horgo sunna ko mbawa dungino e moodi makko woɓɓe noon haray hittina fiiɗe ɗo jeegoje haray ɗon kadi si tawi sonnajo no lerɗi waɗugol dara moodi makko eɓɓa haray kon noon tigerto ɗon kadi si tawi woni no wiya ɗo kadi ɓeɗo landi o si tawi woni sonnajo on no wiya tigi tigi on si tawi o hooray sunna haray koyo dungino e moodi makko haray si tawi noon woni moodi makko kañum hittina fi jeego juldanduje ɗen ene haray kanko ko honno gerrata joni haray ɗo
ko yo lando modi makko permission newnanan mi horade an si tawi a horatade si o wi'i awa haray lanni jon non si sonnajo on horiide hadafu alhadafu raisi hadafu hoore jon tigi tigi ko woni sabu hide inde yo dungino modi makko horugol sunna ko taw hara gorko on yalto yayi o ya goɗɗum ko sulinimo e sonnajo goo o yiltitoyo e sonna makko tawa sonna makko hino hoori ñalorma o haton jina e sonna makko ka mbaldi sonna makko wiyano hoori ko ɗum ɗon haɗa fof a raisi ko sabu ɗum ɗon joni noon so tawi woni gorko on par exemple woɓɓe goo no woodi ara sonnaɓe goo no era modi maɓɓe alaa ɗon sonnajo on no wawi hoorde sans probléme si tawi woni gorko on hino ɗon sonnajo on no ɗon gorko on hoorata mo wawi mo landade permission newnanan mi hoora jeego juldande o wiyani newni sonnajo on fuɗɗi keɗe horude ñande go gorko on yaltoyi aroyi tawi hato jini e makko tawile sonnajo on no hoori haray si tawi ñalɗe goo hino heddi yo sonnajo on jonnitomo haqqe makko on ka mbaldi o bonna kan ɗon korka o jonnitamo haqqe makko on ko fii horugol jeego juldande on ko sunna jonnitugol moodi makko haqqe makko on ka mbaldi ko farilla on tuma ngal ɗo ñallal o continuoya e ɗeya ñalɗe heddiɗe si tawi noon ko ngal ɗo ñallal tun heddino ta ko lewru ndun ko ngal ɗo ñallal tun kadi wonno ko heddi gorko on le landike mo ɗon mo ala feere o salotako koyo jonnitumo haqqe makko on Allah jomiraɗo on okkoyemo baraji makko ɗin saabu ɗoftagol moodi makko wallahu taala alam on jarama albarka yo Allah hokku baraji ɗilal salmina ɓe nguyande layro ɗon bobo inchallah onon kadi inchallah e namire wuttande hikkitiɓɓen ɗo ari ɗum ɗon haray ɗe gandintina inchallahu haray duɗal meɗen ngal ko laawol kisal sonnaɓe ɓen e sonnaɓe hisuɓe e ko duɗal laawol kisal duhiɓe hisuɓe inchallahu wonande kala faalaɓe tawtude ma faalaɓe tawnude ɓe guureji muɗum haray ko saɗi mon ko tooli haray kadi ko saɗi mon ko tooli ko Facebook no andirɗon noon haray ceernoɓe meɗen no waɗan den toon darsuji e boyanaji inchallahu haray ko saɗi moɗon kadi ko YouTube inchallah haray ko saɗi moɗon e nokkureji ɗin fof haray ko tooli kadi kala faalaɗo humpitagol kadi haray no wawi contactude yumma meɗen Hajja Fatmata ñippi e maɗum o contact alan inchallah maɗum Alpha Oumar ma Mouhamadou Aliou ma neniraɓe wonaɓe wallidirede ɓen ko laawol kisal haray ɓe fof ɓe weltana hiɓe jarna barakallahu fikum inchallah ramɓe wuttande ɓe hikkitiɓe ɗo e nene Ummu Banoun assalamu aleykum waleykum salam on jarama ala toon ustade ɗo e jam alhamdulillah min mi naata toon honno salmingol on e salmina ustade en honno e innugol men weltike ko ɓe waaji men ɗo kon yo Allah waɗu men nanoɓe jaɓa amina ya Allah no kadi jarama yo Allah yoɓ on ko moƴƴi amin ya rabbi Allah ustade on jarama on jarama nala toon ɗon e jam yettude Allah famille on ɓe fof ɓe jam e bobo alhamdulillah yettude Allah minen hiwroɓe ɗo toon yettude Allah boy alhamdulillah inchallah on juuli e jam yettude Allah onon goy toon on juuli e jam alhamdulillah yo Allah moƴƴina hen allahumma amina ya rabbi miɗe salmina ɗon sukaɓe an ɓen fof mi yettoto ɓe sallah jowi salmina ɗon Rama mi yettoto Rama sallah jowi assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah mi sikkitu oustad Sall aray min accita on ɗo woni so tawi yumma meɗen Hajja Fatmata ñippino nder ga so tawi ɓe mari koɓe faala ɓeytude haray micro wattama e sooke maɓɓe inchallah so tawina ɗum haray en acciti oustad en taw haray ko ɗo wonɗen hattude hannde e si jom ñalɗe ɗen kadi jami haray mi jumaro inchallah haray ko saɗi ko toori jama wonɓe ɓen fof heɗitade en haray wonande kala marɓe lande urgent ko tawata haray ɓe wawari tawdede ɗo fi landagol haray ɓe wawi feƴƴinde inchallah ko yumma meɗen Hajja Fatmata ñippima ɓe ara ko privé an inchallah haray en feƴƴitana e karma ko ɓen ɓe wallito inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh aleykum salam wa barakatuh sa sal na lato on jarama Diagne ɗon e jam alhamdulillah kono no way toon ɓe ngure nden yettude Allah on juuli e jam toon alhamdulillah juulama e jam onon tolle alhamdulillah ɗon hisi eyi alhamdulillah kono sonnaɓe e bobo moye jam heɓe jam alhamdulillah yallah ɓeydan en jam allahumma amin yaafe lan okkipiɗo seeɗa e kono woɓɓe no addani lan ɗo landal e ɓeeɗo ɓe maaki wondema
on maaki wonde nene Aisha hari no nettinayno horu gon yoɓutugol ngol haa e sabbudu suumaye wo tawi hara ɓe horatano jeego juldano ko ɓayo min ni ko yoɓete ko jettata lewru ndun fof haray woti yo adorota ho jeegoje ɗen donc wo tawi hara ɓeeɗa horatano jeego jeegoje ɗe ɓay tumaɓe ñawloto lewru ndun fof ko question labaɗo noon ɗum ɗon no jeeya e komi balance kon seeɗa mi taƴu yewtere nden e nder kala mo koɓɓen ko ɓe yewti ko moƴƴa no jeeyano e mum ko ɓen ɗon addi kon karamo ko ɓe wiwɓe ɓen hino sella pellet wondema yo on tigi adoro jeego juldan ɗum o sakkitore ñaman nden no woodi dartorɓe sabu nden yewtere ɗon ɓe wi joni so tawi woni joni nene Aisha nennotono yoɓugol suuma e maɓɓe on haa wondeji goo haa on no wiyete sabor suuma e hewta alaale ka filla wondema nene Aisha hooratano jeego juldanduji ɗen idan no holli wondema nene Aisha hoorayno jeego juldandu joni noon ɓay nene Aisha hoorayno jeego juldandu tawta kadi hiɓe ñawli ko holno woniri noon wonayno haa wondema e sabor suuma e nduya wonde e arde si nene Aisha yoɓa on no wiyete suuma e maɓɓe on e hoore ɗum heɓe hoorude ga juldandu ko fii hon ɗum wanno nelaɗo sallah sallam wiyaali ɓe o e Aisha adoro ñamande ma nden sakkitora jeego juldandu on ɗum ɗon hino jeyano e karamokoɓe ɓeya lombi e nder yewtere nden idan nene Aisha fillaka hay nokku wondema ɓe hooratano jeego juldandu kono no filla few wondema ɓe nennitayno yoɓugol maɓɓe suuma e maɓɓe on haa goɗɗum e sabbordu suuma e zamanu nelaɗo sa sallam tawi nelaɗo no wuuri ɓe haɗali ɓe idan holli wondema ella ala nde on tigi nennitata ɗum ɗa o hoora jeego juldandu on nam haray mi sikke gattay ɗo onon kadi fotoy ɗo seeɗa inchallah haray mi weltanike on fof moɗon onon ustage Emba e jedditiɓe radio lawol kisal ɓemba haray ɓe fof ɓe weltanama min landike fof si juuli e jang en torki Allah subahanahu wa taala yo jaɓan en ndewe men ɗen fof nenen ko heddi ko ganduɗa hara hawrindini en e jemma laylatul kadri kadi en torki Allah subahanahu wa taala yo yaafo mawɓe min feƴƴimɓe ɓen o wacciden e wuruɓe ɓen haa ɓoya juuta hokkaɓe battane moƴƴo onon enen kadi nde o ƴetta en wara koye yaafaɓe si ƴettita haray mi weltanike on fopp moɗon haray no Oustaz Abdallah makiri no haray ko saɗi ko tooli ka réseaux sociaux ji fof ka Facebook ka YouTube ka Telegram fof muɗum haray ko saɗi mo ko tooli haray on fopp moɗon eɗon weltana batte kon ɗon min suivude kom hay tolki subhanahu wa taala yo Allah ɓantu fiime en fof ɓanta fi laawol kisal ɓanta kala daraniɗo fi diina kam haray Oustaz min weltike fotta haray ɗo min salmina ɓeygu mon ɗo e boobo on kadi haray o fof moɗon weltanama joni mi accida e Oustaz Abdallah inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray ko noon woni Cheikh Abdallah haray minen kadi min weltike moƴƴa yo Allah weltano on ɓuri ni wono Cheikh Abdallah onon juhudji mon ɗi majjaka inchallahu taala jama on no andi Facebook on e YouTube jiɗin e ko waywano muɗum tigi tigi on yo Allah subahana taala ɓoynu ɗumen e moɗon ha min wawa naftorde on ɓuri ni haray hajja ñippe en kadi e kanko e Alpha Omar kañum e on no wiyete Mouhammad Ali e jamaji ɗin fof majji tigi tigi sippuɓe fi oɗo lawol kisal e oɗo radio international haray min salmini on min weltanike on min jarni on miɗen tori Allah jomiraɗo on tabaraka taala yoɓon ko ɓuri moƴƴude joddi accida en ha ɓoye juuta waɗa barki e golle ɗen ɗe fof majje waɗanon ɗum ɗo ka mandake moɗon moƴƴuɗi yawmal qiyama yawma la yanfau malu wala banuna illa man atallaha be qalbin salim haray kadi fatiɓe ɓen yo Allah subahana taala yaafo ɓe nawnuɓe ɓen yo Allah subahanahu wa taala dikkinɓe heɓuɓe sunoji e mapunde e soñdiaji fof yo Allah subahana taala ittu haray ɗen andi wono on bandirawo meɗen ɗon e Fatima Bobo baba e makko Fatima nde balɗen ɗo nun kañum e jamaji goo kañum kadi ɗen tori Allah subahana taala yo Allah yaafoɓe ɓe fof maɓɓe e